Hello, Tashidale to everyone. Welcome back, Learning 21 Thara. Today we are in Ken Thara, Tolma Juba. The name of the 10 Thara is called Jikten Wang Du Ma. Jikten Wang Du Ma. One who subjugates over 3 worlds. Okay. Om Tare Tutare Ture Soha. Om Tare Tutare Ture Soha. Om Tare Tutare Ture Soha. Chaktal Raptu Gawe Jipe Ugin Weki Tengwa Pelma Shepa Rapshe Tutta Rai Dudang Jikten Wangdu Zema Chasal Raptu Gawe Jipe Ugin Weki Tengwa Pelma Sheba Rapshe Tutta Rai Dudang Jikten Wangdu Zema Pa Yata Chaka Chak Ao Tsala Tsal Chak Tsal Rapa Rap Ta Shapyutu Rap Tu Tau Gaha Ga Wa Sa We Gawe Pau Rajata Jagigu Ji Ta Ji Pa Ha Kigu Yi Pe Ji Pe Chak Tsal Rap Tu Gawe Ji Pe Tau Wa Shapyu U Ragata Gayata Gyana Gen U Gen Hanaru Ta We Kayata Kya Kigu Ki We Ki Parata Ta Dengbo Tenga Teng Wa Tengwa Sa Pata Pa Dengbo Pela Pel Ma Pelma Ugin Weki Tengwa Pelma Pau Shata She Pa Shepa Rapa Rap Pau Shata She Rapshe Ta Shapyutu Ta Tut Ta Hachung Tutta Ra Ya Kigu Yi Sa Yi Rai Shepa Rapshe Tutta Rai Pau Da Shabjudu Ta Du Da Nga Dang Du Dang Au Ja Kigu Ji Ka Jik Ra Tata Ta Dengbo Te Na Tin Jik Tin Tau Wa Nga Wang Da Shabkut Du Wang Du Mao Za Ta Ze Ma Ze Ma Du Dang Jik Tin Wang Du Ze Ma
착살 랍뚜 가웨 지베 우긴 웨기 탱와 펠마 셰바 랍셰 뚜따 라이 뒤당 직된 왕두 제마 착살 랍두 가웨 지베 우긴 웨기 탱와 펠마 셰바 랍셰 뚜따 라이 뒤당 직된 왕두 제마